Abasenga TV, kora subscribe. Intambara ya Kongo igiye imyaka imaze muri Kongo wabisobanuro by'intambara nkawe yagahanganye n'intambara zihari areba ugiye agarura amahoro muri Kongo ahubwo arafata n'abari bahamye n'ibyaha agumye gufunga akabashyiramo urufaya none urutekereza ko ari umusore akongera kuzana iriya mikino. Reka nkubwire yabonye ibintu yakoreye bari hari umusore akongera kuzana iriya mikino. Reka nkubwire impamvu biriya bintu babikoze ariko twumvikanye mu itegeko rya Kongo ryemerewe kwica abantu ubundi harimo kwica ririmo muri iyi minsi yararigaruye ubundi nta ryari rihari. Inteko ishinga amategeko ya Kongo yarisinyeho ariko ubundi umuntu nimba yaburanye agatsindwa mwumvishe arafungwe agakatirwa burundu mwumvishe akajurira agakatirwa burundu sibyo iyo burundu niba muzirika bakamurasa gusa wenda ikintu nanjye ntemera gufata umuntu ukamushyira imbere inyuma yo gashyirayo isanduku bayimushyiremo kuri kahora no kumwica inshuro nyinshi aho ngaho wenda aho ngaho nanjye ndumva bikabi. Shimiye bakunzi bacu bakunda ibiganiro byacu bya buri munsi cyane mwe mwakanze subscribe Imana mwijiro ho mugisha turabakunda kandi mwe muradukunda nukuri uyu mwaka uzabera w'amata n'ubuki muzahaye muronke imihigo yanyu mutahigwe muzayihigure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugize amahirwe kongera kubana n'umukozi w'Imana Isaac nkuko musanzwe Imana mu biganiro bye bitandukanye. Uyu munsi wa none murabona yuko agarutse yakeye Imana yaramurinze. Prophet twe tugukumbuye. Nanjye nemba kumbuye hashira imyaka myinshi. Ariko ngo ntabwo ujye usaba umugisha abantu bakanse subscribe kuri Abasenga TV. Imana. Ngo ntabwo arabarambura ikiganza ngo babwire ngo Imana ngo amavuta. Mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Abantu mwese mwakanze subscribe. Muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa. Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose. Iyo mwenda nawishyuye kandi noneho mujye munyibutsa. Nzajya ngusaba buri munsi. Bo. Muvandi. Yes. Iwacu mu karere twagiye. Ngo umuriro watsenga abantu barasiye muri stade. Biriya bintu nabibonye numva gahenda karanyishe. Ariko abanye umunyarwanda cy'umugani ngo ngagaho kadakubita imwe korera imisega. No umugani bihangana. Umugani ndibyumva neza ariko reka maze nkubaza sibyo. Muvandi, ufite ubwenge buzima butekereza. Uri umuntu uhumeka. Ibyo ugiye gukorera abantu we ntabwo babigukorera. Akora bizwi n'abantu bari muri Kongo. Reka mbanze mbwire Gisekedi ntabwo ninya kumuvuga. Umuntu ushire itegeko nkaririya. Itegeko ryo kwica se? Ryo kwica no kumugaragaro. Hako njari uriya muntu ntabwo bakwiye kuba perezida w'igihugu. Hako nge ntabwo nabyumva kimwe nawe. Kubera icyo utatubyo bimva kimwe. Umuntu nimba ari perezida w'igihugu. None se atabishe bakamwica. Reka mbaze nkubaze. Uriya muntu afite inshingano zo kubafunga niba barabagizi ba nabi? Yego. Ikindi ntakwiye gufata umuntu ngo amwicire ku karubanda kuko umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurebera ikiremwa muntu Human Rights Watch sibyo ntabwo nzi ikintu cye yabitekerezaho. Iyo human bajye bayijyana i Burayi muri Afrika sibyo. Ariko Afrika twebwe ntabwo ari kumenyura uburenganzira bwa. Umva nkubwire Muvandi. No ntabwo ndi bubyumve. Wabonye muri Haiti amabandi nkare yagiye akarinya ku buri bwa perezida. Biriya nibyo bihesha icyubahiro se perezida. Ariko umuntu yakamaze nkubaze. Biriya bibaho byagenze gute? Suko perezida nawe ubwataha agaciro abaturage ayoboye. Ariko umuntu none buriye ari amabandi yaraze ko ari yafashe perezida. Hano mu gihugu cyacu dufite inshinga ivuga ngo umuturage ahe Muvandi kwisonga. None muri mu gihugu cy'u Rwanda umuturage kwisonga si gitangaza ko muri Kongo umuturage yajya kumusonga. Ibyo byaterwa na politike y'igihugu n'umuntu n'uburenganzira. Naga ari ngombwa ko umuntu uriya muntu yica abantu kuriya ahubwo nawe inkiko mpuzamahanga zimushyire impapuro zimufatize mu Gisekedi niwe urasha abantu wenyine. Ariko ibintu akoze ntabwo byemewe. Ariko twumvikanye mu itegeko rya Kongo ryemerewe kwica abantu ubundi harimo kwica ririmo muri iyi minsi yararigaruye ubundi nta ryari rihari. Inteko ishinga amategeko ya Kongo yarisinyeho. Ariko ubundi umuntu nimba yaburanye agatsindwa mwumvishe arafungwe agakatirwa burundu mwumvishe akajurira agakatirwa burundu sibyo iyo burundu niba muzirika bakamurasa gusa wenda ikintu nanjye ntemera gufata umuntu ukamushyira imbere inyuma yo gashyirayo isanduku bayimushyiremo kuri kahora no kumwica inshuro nyinshi aho ngaho wenda aho ngaho nanjye ndumva bikabi. Yishe kuriya ndabivuze kandi uzabibona. Gisekedi nawe uzabona ikizamubaho. Ariko uziki Imana yahuye Sawuli kwica abantu ntabamare. Warubizi. None yabamaze. Tuvugisha kuri uri umukozi w'Imana sibyo? Yego.
Sawuli Imana yamutumye kujya kurimbura he? Ndabyumva ni Imana yamutumye, ariko si none Imana yatumye Gisekedi Cirombo kwica baraba. Mbese mwe gakozi b'Imana mu Rwanda mwebwe mutegeka Imana uburyo ibana na Gisekedi? Twe ntabwo dutegetse Imana, twe tuvuze uko Imana ishaka. Nimba yagize iyerekwa akababona akabafata ibyaha bikabahama, sibyo? Yego. Imana ikaba yarahuye Sawuli kurimbura abantu akisigariza bake harimo n'umwami. Samweli ngakigera imbere ya Sawuli. Umurimo wa mbere yakoze yabanje guhita yica umwami amushyira hariya. Agati ugihingura hanga ngo bafashe inkota ahita yimusogota. Mwumvisha ati mbere ko tuvugana umwami aba yapfuye. Sibyo? Yego. Twebwe muri Afrika iwacu tumaze kubona abanyarugomo benshi kandi baba yerekejwe inyuma n'abanyepolitiki. Nimba Gisekedi yakubise muri radari zikamubwira yuko urubyiruko ruri mu rajagajaga igihugu. Yego. Sibyo? Ari abanzi b'igihugu. Ni igitangaza ko umuntu yakica abanzi b'igihugu. Bari abantu yishe bahuriye na zira ntambara zatwaye abaturage barenga zikabavana mu byabo. Hangizo ngabo ziwe nibashize muri radari ntizibashe kumwereka yuko nibura yuko abo baturage barimo kugenda barengana. Reba intambara ya Kongo igiye imyaka imaze. Muri Kongo wabisobanuro by'intambara. Nkawe yagahanganye n'intambara zihari, areba ugiyagarura amahoro muri Kongo, ahubwo arafata n'abari bahamye n'ibyaha agamye gufunga akabashyiramo urufaye rw'amasasu. None urutekereza ko ari umusore akongera kuzana iriya mikino? Reka nkubwire. Yabonye ibintu yakoreye bari. Hari umusore akongera kuzana iriya mikino. Reka nkubwire impamvu biriya bintu babikoze. Bagira ngo bamugaragare intege nkeya. Zeni intege nkeya za Cirombo. Reba urugero muri Mozambique. Ibintu urubyiruko rukoze, sibyo? Ndakumva. Kandi muri Kenya barabikoze. Sibyo? Banza wumve neza hano ngiye ngarukira. Ariko muri Kenya babikoze bitewe n'ubushomeri bwari bwari twumvikane, ntago babikoze kuko bigomeye ku bitegetse, ahubwo bagira ngo uriya mu perezida agira gute ashakira imirimo urubyiruko ko rwamaze iminsi rufite ubushomeri kandi ubukene bugize gute ari bwinshi. Buri muntu agira uburyo akemura situation, sibyo? Noneho urumva uzagerageze nawe ujye muri Kongo. Urumva kumara iki? Ujyana ayo magambo uzasenga Imana. Nuje no kwambuka ujyanye ihene Goma. Uzayirekure yijyane. Kuko reka mubwize ukuri. Ambonye Gisekedi ngiye mbonye ari we mu perezida muri Afrika udafite ibintu by'imikino. Sibyo? Abazenerali yarabarashe. Ba majoro arabarasa. Abari kuri kadete bavuyeyo bagamara igihugu arabarasa. Urubyiruko ruteje akajagari mu gihugu hararurashe. Sibyo? Ni ukuvuga ngo n'umwana uri mu nda buriye n'umugore utwite. Yahise abwira umwana wati mwana wanjye Gisekedi akiriho nuvuka. Ujye wumva ijambo ry'umukuru w'igihugu. Utazarenga hari umurongo utukura. Gisekedi banu nigiye kujya mu mateka ya Kongo yuko Gisekedi ari umuntu warasha abantu kumugaragara. Hari ikindi gihugu mu isi y'u Rwanda niyo wajya muri Vietnam niyo wajya hehe. Sibyo? Niyo wajya mu ndumva igihugu Amerika yakoze mu dutendo ni Libya. Yego. Niyo wajya muri Libya ntago wasanga imitwe irenze 100 yitwaje intwaro. Wumvishe? Bira bintu bya biri muri Kongo. None we abantu bitwaje intwaro bose 100 simvuga yo mu Ventura n'abandi. Yego. Mvuze imitwe irenga 100. Iriyo. Uri perezida wa mbere. Iyo mitwe yisize wa kabiri yisize wa gatatu yisize. Iri miragenda bwo ibyarindi. Wumvishe? Udafashe ingamba nka ziriye. Buriya nibwo buryo bwiza bwo kwihashya iyo mitwe nabwo bwo bwiza. Umuntu yaguteye ubwoba. Nawe umwereka yuko umutima wo guhabya ubwoba nawe ufite. Reka rero nanjye nkwereke. Sibyo? Bariya bari kuzabyara ibyihebe. None se ibyihebe n'undi afite imitwe irenga 100 iri mu mashyamba ya Kongo yirirwa izererayo. Sibyo? Iteza umutekano muke mu baturage. Bwakeye bwije ngaho bafashe umujyi, bwakeye bwije bafashe Masisi, bwakeye bwije bagenze guta. Reka manze mubaze iki kibazo mu ishyamba zose uri kumurumva. Bura aho bigeze ubu ngo nta nimwe yatinye kuva mu ishyamba. Bayifashe. Reka nkwereke. Umva bayifashe. Buretse gatoya nawe urabizi, sibyo? Bayifashe iki? Muri izo nyeshyamba ziri mu mitwe irenga 100. Iyo bafatira mu mujyi, bayifatira Igoma, bayifatira Ukafu, ahantu hose bayifatira Kinshasa. Mwumvishe? Aho bayifatira n'uwo umuturage abeshyira ngo uyu ni inyeshyamba. No niba Cirombo amateye abantu ubwoba akabagiye mu rwego rwo kwidedembya. Sibyo? Namanuka agera Igoma. Navi Kinshasa amanuka agera Igoma. Ariko numva umukanga wajyanye Igoma. Oya namanuka agera Igoma niwe uhayobora. Wari bwumve yahaje ujya kumva ngo yeje minisitiri w'ingabo, minisitiri w'iki, nawe ukaza akajya mu nyengero ugasanga ntiyavuye no mu ndege yaje mu cyangwa imodoka yajemo. Sibyo? Cirombo niba ntabwo bafite. Kubera ko yishe bari abantu kuriya. Akabica urubozo kuriya bategurira amasanduku yo kubita bashyiramo.
sinzi n'abadukurikiye mwabibonye ibintu neza, sibyo? Ndabona umuryango mpuzamahanga witurije, sibyo? Kirombo niba ari mu rwego rwa ONU, sinzi niba ONU nayo kibivuga ibi ngibi, sibyo? East African Community sinzi rero kibitekerezaho. Banzu nyumve neza. Oya East Africa oya wiyobya abantu. Ureka kuyobya abantu neza. Nimana gisobanura. Uretse oya banzu nawe unyumve neza. Banzu unyumva ndakwenda kuvuga. Uretse gato mubwira. East Africa. S'il vous plaît banzu nyumve. East Africa banzu nyumve gusobanura iki kintu neza ariko. Uretse utayobya abantu. Hako sinakwiye. East Africa ntago ari ishe urupfu nta nugana yikuraho urupfu. Okay none urarika nanjye ngusohoje. Na amategeko y'igihugu umvishe. Perezida cyangwa itegeko nshinga. Hari itegeko rigenga ibihugu ku isi n'abaturage. Iryo tegeko ntago rikora buretse gato. Iri tegeko rigengwa na ONU. Iryo tegeko ntago ribaho. Buretse ubanza wumve ONU. ONU igarura amahoro ku isi. None ya mahoro kari mu kubura mu baturage. Mbese amahoro atangwa n'ibisambo. Ariko biriya ntabwo tugaragara ko ibisambo. Ariko none uzashikuza telefone i Kigali wiruka. Uwo mu Imana yarawunyijije. None wabazishikuje se? Oya. Nese mu Rwanda no. Abo ngabo tubona ko bajya gufungwa. Umva ndeka nkubaze mu Rwanda. Bigakora akazi gakora investigation yayo. Uretse gatoya. Ubivuga muri Kongo gusa. Mu Rwanda nta bisabo twumishe byarashwe. Byagaragaje yuko byari byigize ibyihebe. None se umuntu nyine ni gute yigomeka ku butegetsi ari ntabwo bibona. Harimo kwigira ikihebe gikuru nka Kirombo. Ahubwo Kirombo no kihebe gikuru. No wigiza kugira ngo agaragaze kuriya. Banzu tubenze nyumve. Kirombo yigeze ikihebe gikuru wariya. Abereka ko bari hejuru. Ariko icyo nishatse kubwira ni iki ngiki, sibyo? Niba yerekanye ko afite imbaraga zo gwabya ibyo byihebe. Namanuka Kinshasa azigoma. Nibwo tubona yuko noneho. None se Goma nindo hayobora. Igoma nindo hayobora. Ntabwo turabona yahakandagiye. Sahe se? Ako ahantu atajya. Reka Kongo ni nini? Kucyata reka maze nkubwire. Kugera Igoma se. Shimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakwa perezida. Oyerekana nanjye mubaze. U Rwanda rwose yararusuye ari kuri yawe. Oya yararusuye azonjyana rusuye. Sibyo? Nega amatwi wumve sibyo? Wowe kuri umunyarwanda. Ube Nyarugenge hane Nyarugenge. Sibyo? Yego. Umurenge wa Mimurura wuzi. Iyo ngiye pyo ngiyo. None se ubwo urahazi? Njyewe kubw'ubushobozi mwese ndagerayo. Kandi utari n'umukuru w'igihugu. Uri kunyumva neza? Umvishe. Ariko bijyanga unahazi kuruta umukuru w'igihugu. Oya. Ngo hoya. Byaterwa n'ubushobozi mubafite. Ugomba kumenya byaterwa n'iki kinjyangeyo. Niro umenye ko na Gisekedi aruko nguka afite akazi kenshi Kongo nini irimo ibibazo byinshi sibyo? Ntago ari kujya kwiruka. None se acuruza isambaza y'Igoma. Reka nkubwire. Acuruza amamesa sigoma. Reka nkubwire. Kurya kirirwa Igoma. Ahubwo reka nkubwire sibyo? Reka ngira inama n'abantu batuye mu Igoma. Tugenda no ku musozo. Tugana ku musozo sibyo? Njyewe sinemewe n'abantu bavuga ngo Gisekedi ngo yakoze reri tekinike. Yaba ari iyo miryango warurondoye. Yego. Sibyo? Yego. Yaba yuma ni yanyu. Ibera amahame. Yaba yarusha. Uvuga. Yego. Yaba iraye mu Buholandi. Yego. Yaba indi miryango izanavuka itanariho. Ndakumva. Sibyo? Yego. Nta muryango ufite uburenganzira bushyira itegeko nshinga mu gihugu kindi. Niba uwo muryango wabukora muri icyo gihugu ufite muri cyicaro. Sibyo? Yego. Kujya muri iyo miryango n'ubushake no kwivamo n'ubushake. Gushyira igihano cy'urupfu n'ubushake bw'abaturage mu gihe babisabye. Kandi igihugu kibona ko ari ibyo mu gihe kirimo. Yego. Birakwiriye itegeko rijyaho rikanavaho rikizwe n'abaturage bo mu gihugu. Sibyo? Amerika nuko yishe Gaddafi mwitanga umuyobozi w'iterwa nawe ndumva wigize Trump. Mwumvishe? Yica ba Saddam. Kuko ngo bari bagendaga bafata abantu nk'abo bashaka guteza akaduruvaye mu gihugu bakabakoraho imitwe. Sibyo? Si igitangaza ko umuntu urenga utesha abaturage umutwe yuko umuntu yapfa. Sibyo? Njyewe itegeko cy'igihano cy'urupfu ngiye nibashaka bazanakina. Reka nkubwire. Ariko njyewe ndacyemera kuko gica akajagari n'agasuzuguro. Reka nkubwire tugana ku musozo. Reka tuze kuri aka kantu. Sibyo? Ntabwo mbona ko Kirombo kiri yari icyemezo cyise yafashe cyo kwica bari abantu. Akundi yuburi wari mu gihe yugarijwe n'imitwe irengeshana. Yiri guteza akajagari mu gihugu cyiwe. Warumbye ko dushoje guteje ikibazo. Ndeka nkubaze. Ubundi yuba Gisekedi ari gukora iki? Bari abantu. Ariko bafunga. Ukabashya muri gereza. Abari muri gereza ukabashyira heza. Nkabashyira mu igororero. Nta gereza y'abateka mitwe iba mu kwisi. Nta na gereza y'abantu bateza akaduruvayi, nta na gereza y'abantu bategetse. Bari abantu. Ikwiye kuba mu isi. Bari abantu yishe.
ntago mbona ko aribwo yakemuye ikibazo afite n'ubundi. Ako Gisekedi niwe abantu wenyine kwisi ku Gisekedi numva bamwihaye. Yabikoze ku Karubanda mwese mwabibonye. Hoya kutavuga abana. Mwese mwabibonye amavideo akikije. None se nta banduzi babikoze. Ntabo nzi nta namugeze mbona abakoze biriyo. Urakoze. Nawe urakoze. Imana iguha umugisha. Ibindi byose kankubwire. Isake yateye igi bigeze mu zabukuru. Cyokoza imivumo y'akarere n'inkurikire. Urakoze cyane. Mu izina rya Yesu iburizwemo. Cyose ndakurota izo nzozi mugumana ibyanyu na Gisekedi. Amahoro y'Imana abandi n'abanyarwanda badukurikiranye abakandi subscribe Imana ibaho umugisha n'abandi bazayikana mu gihe kizaza Imana ibaho umugisha. Ibitekerezo mu byohereza. Sawa. Abasenga TV kora subscribe.